Vile wengine wamesema hii chakula itasaidia sana kwa mambo ya retention kwa watoto wale wadogo, tukijua sehemu kubwa yetu ya county ni sehemu ambayo saa nyingine vyakula inakuwa chache. Unaona hata national government wanapea wazazi wao vyakula na sisi pia tunapeana wakati tuko nayo. Kwa hivyo hii uji itasaidia sana ku retain wale wanafunzi ama wale watoto wachanga wale hawangekosa kwenda shule kwa sababu ya kukosa chakula. Shule ya Chepriparka, Simato sublocation, Riwa Ward. Nachukua fursa hii kushukuru county government kwa uji ambayo tumepewa siku ya leo, kwa maana tunaona kwamba wakati tumepokea uji TANAP ama wanafunzi wanazidi kuongezeka. Ilianotolim Lotupot Boniface, tunafurahi kama walimu na tunashukuru our government county level kwa kutuonekania siku ya leo. Tunayo furaha na tunawashukuru. Yenye ningeweza tu kuchangia ni hivi, hii uji ni nzuri na inasaidia wanafunzi wetu, lakini tungeomba wakati ujao watuongezee iwe tu mingi. Thank you parents, thank you students. Na nä kä ndå mä eri 3 kuma rä rä a må bango wa